Time na zeklom anoina maige mara some news king da range te rodali right to bege indiaram kdei ku chuna ge kacharang kang noi te ta te zabam ba rup ke ze pranga ka sang zala muile ze ka chu dele america kdei ku dollar USD $1 ge indiaram kdei ku chuna ge rang kang rupiah ze kang react se pesa kai ze matai sune tu ki zala muile ze ka chu dele tib zegne america kdei ku USD dollar ze pranchi ka sang zala mui ze indiaram kdei ge noi te ta te zabam ba rupiah ze chuna ge pranga ka sang zala muile ze sale Indiaram kadai manaya Mexico kadai mekakya chuna ge commercial business te zabam lam ge za aisone du french je tim tibera ji chirmak cha Mexico kadai manaya Indiaram kadai mekakya ngon tiblu ze ze mekang ka sang te lu ze business te ko lam ge chuna ge Indiaram kadai manaya Mexico kadai mekakya ngom po ta chla moi te lei ze ka chi te lei chuna ge indiaram kadai ge GST 2.0 te be gai bi segne niswanga za mamro pzet ka cham be Belize sekyu za mamro rame beli khumram zidu miswanga za lamoi dele ze chuna ge center government mena GST 2.0 te wangai lu bachang ge company me rame za mamro pzet ka cham be ka tele me rame du se tingti gu price panaya chuna tinge GST 2.0 te wangai lu bachang na tele chi kai be price ka te ze dai gu me ka te gu list do government mena company me rame zidu ki dele inze ka te dele ze chuna ge GST 2.0 government mena te wangai bi bisegna ki te ra hang du te se virange namgai le inze ka te dele plamzan cement gu chuna na kang himre ge na himre ziming area gumbe please se kyo do dile ze te ze chirmak che to kuime bi habi chana panir re ai bram zidu please se kyo gu le inze ka te dele ze chirmak che picking te bem ro ramane ting te ge price bam luize bam gu le inze che kan le stu package te mak bam ro ramze please se kyo gu le inze sali ze chirmak che chuna ge government mena GST 2.0 te wangai bi segene ting te ge slab matai ge bam ze chuna ge slab kana ge te gaida ze chuna ge slab kana ge te gai bin yana indiaram ge ge ze bam sang ne ge ai ze te ta te gu dele ze chirmak che luxury ne ting ti da ge ne 40% je te gai dele ze luxury go maro ze chuna ge secret ram ze te ze sakta kamne be maro ram ze tu te hang kam gain dele ze ka ze dele ting te ge 28% ro na ko da kan le stu chuna ge te hang to ga lu ze 40% te kam gain di dele ze chuna ge life insurance health insurance ze chirmuk che education chibram me ke tu GST ze lu to kam dele ze ka che dele chib ze ge na lisi ka te be education ge tu miswanga ze anui ma chilam ge tarang ge tu phui be ze te lia do dile ze ka che dele ze ai be GST 2.0 te wangai ze GST ze tem cham ge bi ze ge na indiaram te de ge ze chuna na GDP ke tu miswanga ze lapi ge ze ngau do dile ze sale automobile industry lam gudu GST 2.0 te wangai bi pisegena made in India tu je speed panaya raftar jidu ngogu le je cheu je churmak je Hero Honda aiba bike police sever ramzana sankare ria kum ba police aisone tu sevze ngodo bi le je cheu je churmak je Himalayan bike police humba 350cc sone tu kebra mana chang hadai ria kum ba police khungdo dile je ka je dile plam da ne ting te ga ai je 28% bam je 40% te ga je ting te ga 28% bam tu je tem cham ke lu je 18% te ga bi je ke na 350cc sone du kebra mazana luxury ge guti je chirmak je Honda je chirmak je Hero ai bram mazana 28% ke na 18% te ga bi je ke na police se kyo do dile je ka je dile the chirmak che indiaram kadege aiba automobile industry ke direct and indirect kene manufacturing tebige sale tebige the chirmak che financial ramege ze plan 3.5 crore so ne to ke ze indiaram kadege me aiba automobile industry ke nokri te ze job che tebe kole ze ka je dile indiaram kadai me chuna tenge ze TV shows du pinai mak zai chirmak ze serial ze du pinai mak ka gane Instagram go reels se chuna ge indiaram kadai me ping kelang be platform chang dele ze ka ze dele za ai ze Instagram go company meta mena rangai dele ze sale Nepal ke chuna ge generation z mena protest ze kale ze ka boka sang ze ba me ke ze chuna ge chodu ze Prime Minister hange telugu rame ka chibelam ge ze protest me karai to bau kana ge ka kale ze pa ka kadai dele ze ka che dele ze chike protest be bau kana susila kurki ka chibe puidu ze ponoina Prime Minister tabam ge pung ze lunei ze bau ka che pa ze India ram ke de me tu support che tebe kole ze pa India ram ke de BHU Banaras
Hindu University gine lisika kate be kole India ram kade me ku favor ta kule hinse pachu cha mang be je bo kana ke ji pat de le hinse ka de le bo ka chen cha bo ka chen cha mang zen cha ma pe bo je ne palen saha ka che pe du je support che te gai de le hinse ka de le je chuna ke Nepal ke kle je ko ka be ka ke je political smeram je pakai ra bam ga thi je pe big ning matai ke je public mena pnoi lung te be panai pnoi lung wang chang ma pne pnoi je ku ka sang di bze gane chige politician te je bam ram je help ko tar gane pak te le je ka je de le kan le tu chige pa bam hanga di bze gane ria gane nai lu je pak ma je du miswanga je bam de le je che je chuna ge Nepal gane prime minister du finance minister du je minister tabam kidi be pung ram je Nepal gane hala me pakam de le je ka je de le Ting kum kreuses na ko bizina tijaswi manoj ka chebe puidu se time magazine ne kalangai tele hinza ka che tele hinza ai je time magazine ne pachu kalangai be je pachu je kit of the year pe ra hange kalangai tele hinza che je pa je California ne pachu je lung keu gai be ko le hinza ka che tele hinza pa ne pui mi ram ne je cyber fraud kana je fraud kana henry pe ra ba hange app se tele gai tele hinza che je chi bizige ne time magazine ne ai be pui pating kum kreuses na ko bizine tijaswi manoj ka che be pui tu se kit of the year hange kalangai tele hinza sale Namaige India ram kadai ko bodi pe Prime Minister Sri Narendra Modi Manipur State Churachandpur district is the base te wangai gule is the Churachandpur district ya pat beite wangai pe kis 13 crore sone du kibe project ram is du pa chige inaugurate te gai gule zeka chu dele ze chuna ke Prime Minister Sri Narendra Modi Manipur State ke te beite wangai rap so gya chige Manipur State go security force man banai chige kle ba me ze ko bokte ba ka ke ze ka kle se ka ha chibe pe ka kadai dele zeka chu dele ze Manipur State ke chuna gya Prime Minister Sri Narendra Modi wangra pa hangne kadagai zebambe Churachandpur district ya ze Imphal gya kadagai zebambe Benaram ya ze churmak ja punoine map patau kanang mram kai gai bram jidu tin sia tu kam ditlei ze ka jideli ze Manipur State ke Prime Minister Sri Narendra Modi ji ke the beite wangai pe ke kuki me bo banaya meite me blam ge ze pusuite mram jidu ngom po hto tile ze che churmak ja Churachandpur district ya chuna ge high alert jidu kai gai ze lamui tile ze sale ze Prime Minister Sri Narendra Modi namai tarik kreuze ke chumgre tarik kreuze mingeria ze notice ke ze papam gai kule ze che ze notice ke bambai ke Manipur ke peite gai lo bachang de zaina Mizoram ge du tatkai gu ze Assam ge du takai kule ze khachi tele ze Assam ge 18000 crore ku project ram du pakle ta ze te gai kule ze che ze churmuk ya Mizoram Aizol ke ze chunane gari kitti ve kana tara hang du ne let kai gu dele ze khachi tele ze ai beta ze chuna ke kulo ke sang ze te te chalam le ze che ze ka global long ke Aizol re ka cham do India ram ke ko capital Delhi ke gari te be ke te base te do tu ku dele ze khachi tele chuna ke Manipur State ke ze Prime Minister Sri Narendra Modi te beite wangara pa hangne Churachandpur district ron makja Churachandpur district pana Imphal district ya de to zebambe district ram ke do high alert ke lamui le ze che ze churmak security force me ram ze do dai ko mete ze public me ze control te ram ze churmak ze police traffic controller me ram ze do puni chuna ge mata ze branch ze te te chalam le ze sale chuna ge ai go me ka ka da ve parem ba ze Manipur State ke ze bo ke ze puni lungong chang me ze bamna lo go ze bo ke ze puni lungong chang mak ze bam dele ze ge na Prime Minister Sri Narendra Modi Manipur State ke beite wangai pe lo ke ze ka kle ze ai sune do branch pe ra hang do ning hare ze hing ze chuna ge lamui le ze ka chu dele India ram kadai go Vice President ka hachiba hangya zi plan hai tinglai mi pui ringe ze kya tati be changge CP Radhakrishnan ka chebe pedu ze India ram kadai go Vice President hangge kalanga itele ze ka chitele zi chuna gi India ram kadai go President te jaba me pui Draupadi Murmu ne CP Radhakrishnan ka chebe pedu Vice President hangge kalanga lu ze patabam ge te kanti pata ze pane ngo te ga itele ze che ze chuna ge chigya program ba me ge ze karai biting Vice President tabam ge pung jaba me pe tan kar ka chebe pe jitu chige wang chang hai dele ze ka chitele ze chuna ge CP Radhakrishnan ka chebe pe ne Vice President tabam ge pung jaba me ze wang ka kadai biting kum chana ze him re ka chang pa pung gule ze che ze mai ke September hachit ke ka chang pa na Vice President tabam ge ze pung gule ze sale chuna ge Nepal ge kleu ko sang ze ka pok sang jaba me ka ke
सुशीला कुर्की का जब पुई इंडिया रम कदे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ने ककते पुई जे चरमुक जे कराई बितिंग पुई मी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ते जब में पुई जे तुझे जिगे प्राइम मिनिस्टर हंगे कलांगा इतले हिजे का जिदले हजे चरमुक जे नेपाल बु प्रेसिडेंट ने साजे क्यों स्रोक लोग की क्या नेपाल के जे इलेक्शन जब बमगुले इजे चेव जे चिपो चांग डिजाइन मिनिस्टर ताबम रम जाने पुंगचु कुले इजे का जिदले कन लेसु चुना ने प्राइम मिनिस्टर हंगे कलांगा इसनो मिनिस्टर ताबम रम क्या तु का ले इजे का जिदले जब चिगे नेपाल के लांग मताई लांग ने कले को संग जे को बोक संगाई पे के जे 16,000 करोड़ सोने दु किबे ममरो रम जे तेम सियारा हंगे नम गाई तले जे साले माई तिन चोको मांग का ने आइगना लोइगे र तले निंगnoi हाई मना ने नाइन सने पिगाई जिंकिंगाई बम्बी पिसिगना तोंदी तले हाई मना जे